A reci mi, hoćeš ti igrati Hajduka? Ja imam već dres i balun. Ali znate koju pismu? A znate li jednu o Hajduku, našemu pismicu koju? Ajde čujemo, ajde onu bili su bili. 4, ajde ča. Bili su bili, vrhovi planina, bile košulja, hajdu sada suza, ruke čele skupa. A koja je još ono? Ajde, kako? Bravo, ajde živi vječno! Svakog nedeljnog podlapodneva vidi kako me ovo roketom upao u besidu. Svakog nedeljnog podlapodneva kada Hajduk igra iole važniju utakmicu u klubskim prostorijama, u novinskim redakcijama, na pošti pomanitaju u telefoni. Navijači razbacani po cijelome svijetu pitaju za rezultat. Javlja se tako naš radnik Vikena, konobar iz njujorškog restoranta, kirurg iz neke afričke bolnice, zove pop, diplomata, rudar i mornar. Brod na moru koji prvi sazna rezultat prinosi ga drugome brodu na kome se već posada puno iščekivanja izbila oko radiotelegrafiste i vist s Jadrana leti u Sredozemlje. Nastavlja se s jednoga na drugo more da usriči ili rastuži posade trampera na Pacifiku i Atlantiku. Hajduk je prvi nogometni klub na svijetu koji je obišao sve kontinente. Igra je u stotine gradova, ali ni u jednome gradu nije se dogodilo da je ostao bez svojih drugih. Di se god pojavi vjoridu bile bandire, čuje se pisma Marijane, Marijane. U svaku luku, na svaku staciju, na svaki aerodrom prati ga i čeka svita navijači. Na prvenstvene derbije prati ga specijalni vlakovi, kolone, autobusi, zakupljuju se avioni i brodi. Studijente će potrošiti svoju stipendiju i gladovat će do sljedeće. Radnik će digni pridujam da pomogne svome klubu u Maksimiru, u Rimu ili Londonu. A kad Split, kad Dalmacija slavi svoga Hajduka i veseli se njegovim trijumfima, osvojenim šampionatima i kupovima, onda je to fešta na feštama, spektakl na spektakliman, teatar sa 100 protagonisti kakvi se nidir i nikad u svijetu ne more režirati. Sveća se more micat od sitnega diteta do friško inkulpanoga starca. Sve i zajedne na ulicu, svak svakome čestita, raduje se, svak svakoga grli i ljubi, piva se i plaće se od milinja. A zvona zvonidu, vapori fiščotadu, ferate zvižđedu, sirene zavijadu, maškule pucadu, rokete letidu i sveća u velikome gradu proizvodi zvuke, galamu, šušure, sve se stavi u pokret. 50 automobili, kamioni, traktori, motori, sve trumbete, čarčajike, pirje, zvončići i ramine stvoridu najveću buku od postanka svita do danas. A kad od subote projde priko Rive 4-5 nakičeni tonobili sa mladencima koji se vraćaju iz matičara od crikve i malo pritisne do onu sirenu, svi bježimo, začepijemo uši. Čačina materina, ali kad se Hajduka slavi, onda nema ti decibeli koji se ne more dopodniti. Neka se buka penje na 770 milijardi biljuni decibeli, ništa nikome ne smeta, niko ruši ne začepije. Buka od koje bi se u normalnim situacijama ludilo i umiralo. Ljudi na ušima kao najlipja mužika. I cijeli grad je spreman promuknuti. Razboli se za svoga Hajduka.
90 godina to traje i nikad nas neće štufati.